Кудусатын неман өйкүнүттен Оскометрат шаганаллах анал курстары тыллахтара Хотугулилинги федеральный университетинен жа бутугунан бияка бүгүн хастарда сихили билгеннере келле. Үрдүк өрәхиннәгә өрәхтәһен факультетын кафедратын хәбитсе Милана Егоровна Федотова түйәстердәне. Милана Егоровнаттан бу өрәхиннәгә белемнәр өрәхтәһен бу факультета берстиләхтик үлелер. Бу хәтин неман өйкүнүттен жа 11 класс оғларыгар курста сагылдактар. Бу биге факультет бут үлелер хайсгата элбек. Ол хайсгаттан биддестере болар бу каникул биреметигер көһүңү хаска каникул биреметигер оскологолорун битерәт чоголорго 11 класстарга курстары табыт. Холобра бу билеген хуруттары боло турар. Курстар бут математикага, научатылыгар, обществознанияга, физикага болалар. Онно келен тыоголора даганы онна куротолора хуруттарыннар хаддыктарын хөп. Оны кавыр хатчыктаган барды хор эбәһәт баччоғынлыктак биттен эбетер ким багалагынан лан хөп. Ким багалагынан лабыт. Катчыктаган хок группа бут каста болон хөп. Хаяп көтө киреритте. Тәгерен. Батуны саатын кандай кайсылар баллары. Өсі бір қайсықынан әтемете бүбігеға факультет бұтығар білімне сала дем бар. Бұл білімне салаға осколаны бүтербет әдірітші төрінен хөп, олаты бұл осколығылар болбата, осколаны бұлырын, олыненен бүтербет оғылар білімненен өренектерін хөп. Бұл халабыт ikki patogынан үлелер, бастағы πατог алтынчы бастағы күнттен өрен оларар, онтон иккис πατог бұтығар ұлы бара тұрар. Иккис πατог бұт 90-10 күнттен өренектәқтер. Бұл манна текпен мағарабын білімдер халаға төлі бүрді әқірі өрек болбатақ, босқа өретейме бар. Босқа өретейінен туғанықтарын хөп, имбели тоғылар, бастықы әветер 2 группалақ имбели тедер ұтчат, тулайы хоғылар туғанықтарын хөп, әветер болағаны үхіс категориянан әтеметі хоғатоқ түріп бүттәқ, бастакын белит бастагы группалакын белит төрөп битте хого өренен хөп эбетер боллагана бу эдер ытчат уолаттар армия кеннеттен командирдаттан рекомендациялак болдуктарына эме бу баска өренер категория киректерин хөп опсайынан 10 категория бар. Ол категориялар бары 270 федеральный закон хеттен бир статьядагар хорулубуттар. Бу баска өрети дем болана олата бихи хылай бихи Хотугулилинги федеральный университет бут Министерство образования и науки конкурсугар кыттан бу местелер алар. Хылай бихи хатутту местелер бит. Бу бүгүнкү тургудан ол местебиттен хүрбекки местете толан турар. Ол да болар билген ылалар бут, тоодей такпетнеттен ол 90-90 өренектек болдак битте. Стипендиялар боголар бут, онтон тулай хоголор келлектеринеттен опсайме көрүллер. Онтон бу билемир халаны кепсай такпетне оголор бээлерин талбыт үдүгүрактергер кирер направленияларынан өрнеллер. Олонны курдук бихеха 5 профильдах быт, технический профиль дем бар, гуманитарный профиль дем бар, социально-экономический профиль, медико-биологический, общеобразовательный профиль. Бу профиль таллагана ого олата именно бу каннык чөпчү кирен багараргар билемнер болак бити, оннаттон бихеха үсылын үлелер бу основу профессионального самоопределения ден дисциплинелях бит. Оны боллагана эдеротчат сорогор кыратык үчүдүк токуйдабакка или каннык иделер бааларын билбекке бихе бастан кирен хөп ол кынан баран бу дисциплинага өренен бу меха кыжыкты бу барар атын өрек бары бит мандык чөпчөтөн хөп. Отун тем бу курстар баалар бихор бемнерге онда те ойды бу хаякес. Бу манна Осколстагы кире битер булана хотел биддахтенергер ол төлө биддер төһө болар. Төлө биддер рас болар. Төлө биддер рас болар. Тутуктай уна ол ара. Бихи болана бу билимнер курстар биттенер болана оскологолорганан аналактар хеп. Бу 9, 10, эбетер 11 класс оголоргар. Ол онткай битеме ого клагынан өренен хеп. Олата болана бихи технический класс тем бар, оннаме медико-биологический класс, юридический класс тем бар, экономический класс тем бар. Ол клагаден клагаталлакана олата хаста предмети телаган. Талар болланди. Онны боллагана эбетер бидилен предмети металан өренен кой. Бол предметин аксаныттан онны өсө үйрәти бол жоқтан тутулуктак. Холо Брахамай угуннук бихи курстар бутырын хеттен ары үйренеллер. Онтон 5 курс бар, 3 курс кытта бар, оногор 1
мусустартан болар курстар эме баллар. Үрәккә кири көндөрүтет нохадда. Үрәккә кири көрдөрүтә мин ханабыр олого чүгей. Колобра буллагана бебиһиге белемнер халабыт. Олата биле урут осколаны битербет оглор бут. Быелгы көрдөрүреннән опсайынан бу 319 ого үренен битерде. Олонтон чөпчүк биллеринен 310 ого бут арас үрәккә хәдәгәр киддиләр. Онтон бу 9 ого бут кидбәдә дир кыгым хук, того җитәккәнә торохтор пока билли бәккә җаллар. Хәбәскә тақбаттар дигән. Онтон курсларга үрәнме тоголор бут тогон 5 бергеннәра әме вот багалак үрәктәргә кирелләр. Үрдү көрдүрөбүт. Онтон кулубрати 9-11 класстарга эттибит, оскол метрәчләр тербиттерге мечтәргә метибит. Онтон атын класстарга бу 5-6 аксыз класс өрнәчләргә тох бары. Биһиге факультет пут өсө бир хайскатнан школа олимпиадтин хайска була. Бу оскола оголоругар былырын холобра бу 5-тен 10 класска дейре школа олимпиад берип биппит. Оттон бу быйыл эксперимент быгытнан 3 класстан школа олимпиад 3 класстарылды бит. Бу сайыннарар курстар холобра буллагана бу 3 класстар бутын математика курсы гарылды бит. Оны буллагана жиринетне таккана бу школа олимпиада егер развивающая математика деген курстар. Олонна бихоглар бут хаңанда билеллер, сот турга үйренеллер, опсайындан сайыннара хаты бит. Тәһәр үйренелләр. Курс тәһәр булар. Школа олимпиад курсы 17 неделе олар. Бата багалактар жаһанны баран билселләр. Багалактар Колоковская төрдөн 2 нөмердәк детигер тиелләр университет главный корпусыгар 313-315 хоска. Онда телефон хурунуктарын багалачларга 36-та хәтта 12-01 телефонны билсехтерен. Мен аны көргән сәбия гәлендә җитап кырмактана бит, әйе, стейләре дөрбәне багарабыт.